Iya. Dot dia lah. Kelas dikit tuh Chan. Atur piling didian saturi banyak sementara saking saya naku jualan wetan pokok saking tujuan we kemudian rau ring aja kapan sementara jualan jadi piling sementara masuk Jogesonan arare punika ida madulang sambut lawe Wih, mendagang nih kalau itu. Ini mak bensin wih. Kak warung das cuma.
Rap macam tahun dah. Di yang di kelon na budak cepong kan kan yo. Macam yo.